Red Blue JD. Buri wese azi neza ko ibiza bifite ubushobozi bwo kutubaho bikagera igihe bikagenda ariko bikazagaruka. Nyamara iyo hari kimwe kitugwiririye tugorwa no kucyakira. Ibyo byanditse mu gitabo cya Albert Camus cyitwa La Peste. Mu mateka muri iyi si habaye ibyorezo byinshi ndetse n'intambara. Nyamara ibyorezo n'intambara biracyatungura abantu. Nabyo byanditse mu gitabo La Peste cya Albert Camus. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Uyu munsi huzuye umwaka isi yibasiwe n'icyorezo cya COVID-19. Umwaka wose gupfuka umunwa n'amazuru bibaye inzira yo gukira. Umwaka wose dusabwa guhindura imyitwarire twavukiyemo. Nta gukoranaho, nta kwegerana, nta gusabana. Uyu munsi mu bitangazamakuru inkuru nyamukuru zigizwe n'imibare. Abapfuye, abanduye, abakize, abarembye. Amahirwe hari nuko uyu munsi harimo kuvuga inkuru z'urukingo, ariko si urukingo rwa COVID-19 ruzakuraho ikibazo burundu. Umva ubutumwa bwa Minisiteri y'Ubuzima. Irinde kuramukanya n'abantu. Karaba igihe cyose ugomba kubikora kandi ukoreshe ibikoresho byabugenewe. Wirinde kujya ahantu hari abantu benshi bitari ngombwa. Kubera yuko na amahirwe menshi uri kongera kwandura. Ubundi dukurikize ingamba ziriho yuko niba ufite ibimenyetso hamagara abakozi bo kwa muganga bakwiteho. Ubabwire uko urwaye, ubabwire ingendo waba warakoze, baze bakwiteho. Uwo ni Minisitiri w'Ubuzima Dr Daniel Ngamije. Mu gihe cy'umwaka umwe COVID-19 yahinduye isi ku rwego rukomeye. Yazanye impinduka mu mibereho y'abantu, imibanire hagati yabo, ubukungu bwabo, muri politike, ariko ntabwo ari ubwa mbere bingibi bibayeho kubera ko buri gihe uko hadutse icyorezo cyangwa se intambara, isi ntabwo isubira kuba nk'uko yari imeze mbere y'icyo kiza. Muri iki kiganiro reka tuvuge ku buryo ibyorezo bihindura isi. Ko indwara z'ibyorezo zabayeho kuva isi yabaho, kubera iki n'ubu zikiza zikamara abantu kandi bavuga ko bateye imbere cyane ku buryo bafite ubushobozi bwo kurema no kwica icyo bashatse cyose. Kubera iki ibyorezo nka COVID-19 iyo bije bihindura ubusa ubudahangarwa bw'ibyo umuntu yubatse byose. Abashinzwe kutuvura iyo basobanura ububi bwa coronavirus bavuga ko kuba yinjirira mu mazuru cyangwa se mu kanwa ariko ntiguma aho ngaho ahubwo ku muvuduko munini cyane gakwira umubiri wose ari byo biyigira agakoko kabi cyane. Ikibi gikomeye kuri aka gakoko ariko nuko gategeka abantu guhagarika ibikorwa byose bisanzwe bibatunga, kubategeka kurwana no kurokoka aho kurwana no kubaho neza. Iki ni icyorezo cyashyize isi yose ku rwego rumwe. Imihanda irimo ubusa, amashuri afunze, amaduka afunze, indege ziri ku butaka, amato aziritse ku nkombe, inganda zifunze, insengero zifunze, ibitaro byuzuye abantu. We all breathe, and it's very difficult to. Twese turahumeka kandi ntabwo bishoboka gutandukanya umwuka abantu bahumeka ngo buri wese ajya ahumeka uwe. Ibi bikwiye kutwumvisha ko udukoko dutera indwara zo mu myanya y'ubuhumekero ariko tuzaduteza ibibazo bikomeye mu birebana n'ibyorezo mu myaka izaza. Arasa n'usobanura ko n'ubundi ibyorezo nka COVID-19 ntaho birajya ko ahubwo ibyinshi biri imbere. Uwo wavugaga ibyo ni Professor Richard Goldstein, umushakashatsi mu by'imihindagurikire y'udukoko dutera indwara. COVID-19 nicyo cyorezo giheruka mu bihumbi by'ibyorezo byibasiye isi bigashegesha abantu n'isi ubwayo. Mu myaka y'1950 isi yibasiwe n'ibyorezo byinshi: ibicurane, umusonga, imbasa. Buri gihe uko hazaga icyorezo gishya abantu babaga bazi neza ubukana bwacyo, uburyo cyandura n'uburyo kirindwa. Icyabaye kuva icyo gihe nuko havumbuwe inkingo n'imiti ihangana n'ibi byorezo. Abavumbuye izi nkingo n'iyi miti nabo mu bihugu bikize uyu munsi. Ibi byorezo ntabwo babiranduye mu bantu, ariko nibura babyohereje kure y'aho abantu baba. Ibi bakoze ntabwo byigeze bibaho mu bice bitandukanye bya hano ku isi
cyane cyane muri Aziya no muri Afurika, aho abahatuye bagihanganye n'ibi byorezo abandi banesheje mu myaka ya za 50. Udukoko ndetse n'indwara nk'ubushita, igituntu, iseru n'ibicurane byabaye bamwe mu bicanyi bakomeye babayeho mu mateka y'abantu. Ukwaduka kwabyo bikarenga imipaka bigakwira amahanga nibyo bihindura izi ndwara ibyorezo. Dore uburyo izi ndwara zahinduye isi ndetse zizongera no kuyihindura mu myaka izaza. Dore impamvu na n'ubu izi ndwara zikica amamiliyoni y'abantu nyamara bahora bavuga ko aribo binyabuzima by'ibihangange bitegeka isi. Ibi ni ibitekerezo bya bamwe mu mpuguke mu buzima bw'abantu. Professor Gordon Dugan ayobora ishami ry'ubuvuzi muri kaminuza ya Cambridge mu Bwongereza. Uru ni urugamba rukomeza. Nyuma y'1950 twatekerezaga ko uru rugamba twarutsinze, ariko COVID-19 yaje kutwibutsa ko uru rugamba ruzakomeza no mu bihe bizaza. Uyu munsi twamaze kubona urukingo rwa COVID-19. Nta nubwo twabonye rumwe, ahubwo dufite nyinshi. Ibi ntabwo ari bishya kubera ko mu myaka yose yatambutse abantu bavumbuye imiti n'inkingo z'ibyorezo byagendaga byaduka byose. Hari umwarimu wigisha ibirebana n'udukoko dutera indwara muri kaminuza ya East Anglia mu Bwongereza, ni Professor Mark Palene. We avuga ko kwibwira ko imiti cyangwa se inkingo z'indwara z'ibyorezo ari amasasa adahusha kuri izo ndwara ari igitekerezo cyuzuyemo kwibeshya kwinshi. Kuri we, aho kwiringira imiti n'inkingo, abantu bakwiye guhindura imyitwarire ituma ibyorezo biza. Dore bimwe mu bibazo bizana ibyorezo. Buri gihe abantu banduye ibyorezo babikuye ku zindi nyamaswa. Ibyinshi muri ibi byorezo byagiye biva mu nyamaswa z'igasozi. Byose byatangiranye n'igihe abantu batangiye gutera imbere, bakarema imijyi, bagatangira kubaho mu matsinda begeranye. Ibyorezo byinshi byadutse abantu bakiva mu kuba abahigi, ahubwo bagahinduka imiryango migari ifite amahame igenderaho. Ni ukuvuga ko iterambere ryacu rifitanye isano yihariye n'inyamaswa. Uhereye ku buhinzi, ubworozi, kugera ubwo twatangiye kubana n'izindi nyamaswa tutazoroye, ariko kubera ibyo twubatse bitworohereza ubuzima, izo nyamaswa nazo zigahitamo kuza kubana natwe. Izi ni nk'imbeba, isazi, inshishi. Guhura n'inyamaswa kw'abantu byongerewe kandi n'ibikorwa nk'ubuhinzi, ubwubatsi, gushaka ibikoresho byo kwifashisha mu mibereho. Iterambere ryarushijeho kuduhuza n'inyamaswa ku rwego rutari rwarabayeho mbere. Ku rundi ruhande, impinduka mu bidukikije zirimo kwihutisha uguhura kw'abantu n'izindi nyamaswa. Ukwiyongera kw'imijyi n'abayituyemo ndetse n'ingendo zambukiranya imipaka birimo gutuma izi ndwara zadutse zikwirakwira ku muvuduko utarigeze kubaho mbere. Inyamaswa nyinshi zaba iz'igasozi cyangwa se izo tworoye, mu mibiri yazo ziba zifitemo udukoko twinshi dushobora gutera indwara, nk'agacurama kaba kifitemo amagana y'udukoko dushobora gutera indwara. Agakoko gatera indwara, nk'uko izina ubwaryo ribyumvikanisha, ni akanyabuzima gato gafite ubushobozi bwo gutera uburwayi mu kindi kinyabuzima. Ukubaho kwako kugenwa n'ubushobozi bwako bwo kwinjira mu bindi binyabuzima. Ubudahangarwa bw'ikinyabuzima agakoko kinjiyemo buri gihe iyo kakinjiramo bugerageza kukica. Ibi bisobanuye ko ibi binyabuzima bibiri, ikinjiwemo n'agakoko ndetse n'agakoko ubwako, bihora mu ntambara, buri cyose gishaka gutsinda ikindi, ikaba intambara imara ubuzima bwose. Ibi bivuze ko mu buryo buhoraho duhora duhura n'udukoko dushobora kudutera indwara, ariko rimwe na rimwe tukaba udukoko tworoheje tudashobora kuzahaza umubiri, cyangwa se ubudahangarwa bw'imibiri yacu bukabasha kutunesha. Gusa tumwe muri two tuba dufite ububasha bukomeye ku buryo dushobora kunesha umubiri, ubundi umuntu akarwara. Nibyo birimo kutubaho uyu munsi kuri coronavirus. Umwaduko w'imijyi niwo wazanye uruhererekane rw'udukoko tuva mu nyamaswa tujya mu zindi, tukagera no mu bantu. Uko abantu baba benshi niko batema amashyamba. Ukwiyongera kw'abantu bisenyaho inyamaswa zari zituye, maze bigatuma inyamaswa nyinshi zari zitunzwe no guhiga izindi nyamaswa zishiraho. Iyo inyamaswa z'impigi zishizeho cyangwa se zigabanutse cyane, izo zahigaga ziriyongera. Iyo ziyongereye ziza hafi yacu kugera no mu nzu zacu. Uko niko zituzanira udukoko zicumbikiye mu mibiri yazo. Nk'imbeba zishobora kwiyongera kubera ukugabanuka kw'injangwe, imihari n'izindi nyamaswa zirya imbeba. Ibi mvuze bifite amahirwe menshi yo kubaho uyu munsi kuruta ikindi gihe icyo ari cyo cyose cyabanje. Ijanisha rinini ry'abaturage mu burasirazuba bwa Aziya
bibera mu nsisiro zo mu mijyi irimo kwaguka. Ibi ni ibihugu birimo Ubushinwa, Ubuyapani, Hong Kong, Taiwan, Mongolia, Korea, Ubuhinde ndetse n'ibindi. Muri ibi bihugu kandi imijyi izakomeza kwaguka mu myaka izaza. Ku rundi ruhande, ibihugu biherereye muri aka gace kacu, ni ukuvuga munsi y'ubutayu bwa Sahara, ni ibihugu bikiza cyane ku rusobe rw'ibinyabuzima. Ibinyabuzima byuzuye udukoko dushobora gutera indwara. Ingingo yumvikanisha ko igihe icyo ari cyo cyose icyorezo gishya gishobora kwaduka muri aka gace. Uburyo bw'imihingire muri Afurika no muri Aziya nabwo buri mu bishobora gutuma muri ibi bice by'isi haduka ibyorezo by'indwara igihe icyo ari cyo cyose. Ni ubuhinzi bukorwa mu buryo bwa gakondo, aho umuhinzi asabwa guhura n'amagana y'ibihumbi by'ibinyabuzima birimo n'udukoko. Ntabwo ari ibintu byapfuye kuza gutyo gusa kuba abahinzi ba kijyambere ntaho bahurira n'itaka. Kugenzura ibyorezo, kugaburira no gucumbikira inyamaswa tworora bikorwa mu buryo butarengera umuntu mu birebana n'ubwirinzi. Imikumbi, amashyo, inkoko n'ingurube byose bishobora gucumbikira amagana y'ibyorezo. Kandi twese turabizi ko izi ari inyamaswa zihorana n'abantu hafi umubiri ku wundi. Amasoko y'amatungo n'amabagiro muri Afurika no muri Aziya ni urugero rwiza rw'ahantu amoko menshi y'inyamaswa ashobora guhurira kandi mu buryo bushobora koroshya ihererekanya ry'udukoko. Indi nzira yo kwandura iri mu buhigi n'ububazi bw'inyamaswa z'igasozi. Igikorwa gikunze kuba cyane muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Usibye kuba ari igikorwa kibangamiye inyamaswa, ni n'igikorwa kibangamiye abantu kubera ko mu bihe bitandukanye amagana y'ibihumbi by'abantu muri Afurika bishwe n'icyorezo cyazanywe n'umuntu wahize akabaga kandi akarya inyamaswa y'igasozi. Gushaka inyama z'inyamaswa z'igasozi ni ukujya mu gihuru ugatega cyangwa se ugafata inyamaswa y'igasozi ishobora kukuruma cyangwa kukurya inzara warangiza ukayibaga. Iki ni igikorwa gihuza umubiri wawe n'uw'iyo nyamaswa mu buryo amatembabuzi y'imibiri yanyu ahura byoroshye cyane. Ibi ni ibintu byoroshye igikorwa cyo kuba agakoko gatera indwara kava muri iyo nyamaswa kakinjira mu muntu. Uwo ni Professeur Goldstein. Uratekereza byagenda bite 30% cyangwa se hejuru ya 30% by'abaturage b'igihugu runaka baramutse bishwe n'icyorezo? Byaba ari igabanuka rikomeye mu mubare w'abaturage bashoboraga gukora. Byakwica imiterere n'imikorere y'inzego zishinzwe imibanire, ubukungu ndetse na politiki. Nk'igihugu cyangwa isi byakigora gukira izo ngaruka. Mu mwaka wa 542 mu cyitwaga Empire Byzantin cyangwa se uburasirazuba bw'ubwami bw'abaromani hibasiwe n'ubwoko bw'ubushita bise Plague of Justinian. Ubwato bw'ibicuruzwa bwaturukaga mu nyanja y'iswi y'umukara nibwo bivugwa ko bwazanye imbeba zifite agakoko ka Yersinia pestis kakwirakwije iyi ndwara yamaze amamiliyoni y'abantu. Ni kimwe mu byorezo byishe abantu benshi kubera ko babara ko kisha bari hagati ya miliyoni 25 na miliyoni 100 mu myaka 200 yakurikiyeho. Iki cyorezo bakise ubushita bwa Justinian kubera ko Justinian wa mbere ari we wategekaga ubwami bw'abami bwa Byzantin icyo gihe yarwaye iyi ndwara ariko aza kuyirokoka. Umva urwego icyorezo gishobora kwangizaho igihugu. Professor Mark Honigsbaum yanditse igitabo yise The Pandemic Century, ikinyejana cy'ibyorezo. The outbreak began in 542, but then there were recurrent episodes of plague. Iki cyorezo cyadutse muri 542 ariko cyagiye kigenda kigaruka ku buryo byamaze imyaka iri hagati y'icumi na 12 kigenda kigaruka. Iki cyorezo cyagiye gucika ubwami bw'abami bwa Byzantin bwarahungabanye cyane. 1/3 cy'abaturage bari barapfuye, ubukungu bwarasenyutse ndetse amateka avuga ko iyi yabaye isoko yo gusenyuka k'ubu bwami. That's what resulted in the breakup of the Byzantine Empire and the beginning of what were known as the Dark Ages. Birumvikanisha ko icyorezo gishobora gusenya igihugu cyangwa se ubwami. Wabanzaga kugira umuriro, ukababara umutwe, ugatangira kuremba. Ariko byatangiraga gutera ubwoba iyo umurwayi yatangiraga kuzana ibiheri bikabyimba bikazavamo ibisebe byuzuye umubiri wose. Aha hari mu kinyejana cya 6. Mu 1346 hadutse ubundi bushita bwo noneho bwishe hagati ya 1/3 na 1/2 cy'abanyaburayi. Nibura abantu batari munsi ya miliyoni 75 barapfuye. Iyi nayo yaturutse mu Bushinwa inyura muri Mediterane, maze hasigaye ubwato bwikoreraga ibicuruzwa bukora akazi ko kuyikwirakwiza mu Burayi bw'uburasirazuba. Irabanza ipfukamisha Ubutaliyani,
imara abantu muri Sicile na Venise, ubundi mu myaka 3 yakurikiyeho imara abandi banyaburayi. Iki kiracyari cyo cyorezo kisha abantu benshi mu mateka. Abapadiri n'ababikira nibo bapfuye ari benshi kubera ko nibo bitaye cyane ku barwayi b'iyi ndwara, maze nabo bandura ku bwinshi. Ingaruka zikomeye z'iki cyorezo zageze ku nzego nyinshi zirimo iyobokamana, imibanire ndetse n'ubukungu. Iki cyorezo gisa n'icyaremye ikorosi mu mateka y'Uburayi bwose. Uburayi bwabufashe imyaka 200 kugira ngo bushobore gusubira nk'uko bwari bumeze mbere y'iki cyorezo. Agaciro k'ubutaka kagabanutseho 40%. Abakozi barabura kubera ko benshi bari barapfuye. Hari imirima myinshi yari yarasigaye idafite beneyo, bituma ubuja n'ubugaragu n'ubutware bicika mu Burayi. Abakozi barabuze mu bihugu byinshi, maze bake basigaye bagira uburenganzira n'ijambo mu guciririkanya igiciro. Kugira ngo bagukorere bakaguca amafaranga bashaka kandi ukayatanga. N'ubundi kubera ko turimo kuvuga uburyo ibyorezo bihindura isi, reka tuvuge ku buryo imyumvire y'abantu yagiye ihindurwa n'ibyorezo. Iki gihe Uburayi bwibasirwa n'ubushita, abantu bamwe bashinjwe kuba aribo ba nyirabayazana b'icyo cyorezo. Aba barimo Abayahudi bashinjwe kuba bararoza amariba, bityo abanyoye amazi y'ayo mariba bose bakarwara iyo ndwara. Mu bihugu byinshi batangiye kubatoteza no kubica, bituma benshi muri bo bahungira muri Polonye kubera ko Polonye cyari cyo gihugu cyari kirimo kubakira cyonyine. Iki gihe Polonye yagize abaturage benshi biganjemo Abayahudi kugera mu 1945 ubwo bicwaga muri jenoside. Abandi bagiye kure bavuga ko ari icyorezo cyazamwe na leta z'ibihugu. Hari abavuga ko wari umugambi wa leta ifatanije n'abakora mu rwego rw'ubuvuzi bashakaga kugabanya umubare w'abaturage. N'uyu munsi hari abantu bafite andi makuru anyuranye cyane n'ay'impuguke mu buzima kuri COVID-19. Muri Bolivia kimwe no mu bindi bice by'isi hari abantu biraye mu minara ikwirakwiza internet barayitwika bavuga ko COVID-19 iterwa n'ibimenyetso byoherezwa na internet igezweho ya 5G. Uru ni rumwe mu ngero nyinshi z'amakuru y'ibihuha yavuzwe kuri iki cyorezo. Mu Buhindi hari aho abaganga baterwaga bagakubitwa n'abaturage babashinjaga gufatanya na leta gukwirakwiza COVID-19 ku bushake. Buri gihe iyo hadutse icyorezo kikajegeza isi, kiza giherekejwe n'amakuru menshi y'ibinyoma n'ibihuha. Rimwe na rimwe ibyo binyoma bikaguma mu mitwe y'abantu mu gihe cy'amagana y'imyaka. Nk'ubu indwara ya malaria iterwa n'agakoko kitwa Plasmodium gakwirakwizwa n'imibu igakura mu muntu ugafite ikagashyira mu utagafite. Izina malaria ubwaryo ryakomotse ku makuru y'ibihuha abantu bakwirakwije kuri iyi ndwara icyaduka mu kinyejana cya 18 mu Butaliyani. Abantu babonaga uburyo iyi ndwara ifata umuntu ikamutera umuriro agatengurwa, bo bakavuga ko iyi ndwara iterwa n'umwuka mubi abantu baba bahumetse, ukaba umwuka uturuka mu myanda cyane cyane mu biziba. Umwuka wanduye mu Gitaliyani bawita male aria. Uze gushaka muri Google uko bita bad air cyangwa se umwuka wanduye mu Gitaliyani, uraza gusanga ari male aria. Aya makuru atari yo ku nkomoko y'iyi ndwara rero niyo yabyaye nyito tukiyita n'uyu munsi malaria. Influenza ari byo twita ibicurane, naryo ni izina ryavuye ku makuru atari yo abantu bakwirakwije kuri iyi ndwara. Uburyo umuntu ufite influenza cyangwa se ibicurane akorora, akagira umuriro, agafungana amazuru. Abataliyani bavugaga ko ibyo ngibyo ari ibimenyetso bitizwa umurindi n'inyenyeri cyangwa se ibindi binyabuzima biva mu ijuru. Gutiza umurindi ni to influence mu Cyongereza, influence mu Gifaransa, influenza mu Gitaliyani. Andi makuru yagiye akwirakwizwa ku zindi ndwara nk'ibibembe, indwara mbi itera ibisebe ikaba yagukuraho bimwe mu bice by'umubiri. Iyi ndwara yo bavugaga ko ari igihano Imana yoherereza abanyabyaha. Ibi byorezo kandi byagiye bituma havuka uburyo butandukanye bwo guhangana n'ikwirakwira ryabyo, uburyo n'uyu munsi tugikoresha mu 2020. Ubushita bucyaduka ahagana mu 1300 mu Butaliyani bategetswe gushyiraho akato ku baturage baturiye inkengero z'amazi magari aho amato yazanaga abantu bikekwa ko banduye yahingukiraga. Abayobozi b'umujyi wa Venise bategekaga amato aturutse mu mijyi irimo ubwandu kudahita pakurura abantu ngo binjire mu mujyi ako kanya bakigera ku nkombe. Babasabaga kumara iminsi 40 bari aho ku nkombe kugira ngo bibanze bimenyekane neza ko batarwaye. Iminsi 40, 40 jours cyangwa se une quarantaine de jours mu Gifaransa.
uyu munsi akato turacyakita quarantaine, niyo kaba katazamara iminsi 40. Quarantine mu gitaliyani ni 40 giorni, 40 jours. Mu gihe bamwe mu banyaburayi imibiri yabo yari yaramaze kubaka ubudahangarwa bushobora kubarinda kwandura bimwe mu byorezo nk'ubushita, hari abandi byarinze bigera mu kinyejana cya 17 bakicwa n'ibyorezo. Nk'ubushita birasa naho bwagejeje iki gihe ntaho burajya. Mu kinyejana cya 17 bwo noneho iyi ndwara yagarukanye ubukana bwinshi mu Bwongereza. Birasa naho icyorezo cyaje ntaho gipfa kujya. Uyu munsi umurwa mukuru w'Ubwongereza, Londres, nakuriya gushashagirana kwawo birasa naho wicaye hejuru y'imibiri y'amagana y'ibihumbi by'abantu bazize iyi ndwara mu 1666. Iki gihe Londres wari wo mujyi wa kabiri munini mu Burayi bw'uburengerazuba bwose. Wari utuwe n'abantu batari munsi y'ibihumbi 400. Wari umujyi utunzwe n'ubucuruzi mpuzamahanga, ariko ukanaba icyicaro cy'ibikorwa bya leta. Gusa abaturage benshi muri uyu mujyi bari abakene muri iki gihe. Umujyi wari wuzuye umwanda n'ibyotsi bitagira ingano byazamurwaga n'inganda zari zirimo kuvuka icyo gihe. Mu mezi 18 yonyine iyi ndwara yishe 1/4 cy'abari batuye Londres bose. Iki gihe nibwo noneho akato kakwirakwijwe hose muri iki gihugu. Urugo rwapfagamo umuntu azize iyi ndwara, abarusigayemo bose barafungiranwaga, ntihagire uwinjira ntihagire usohoka mu gihe cy'iminsi 40, quarantaine. Buri rugo rwapfushije umuntu rwashyirwagaho ikimenyetso. Ubundi buryo bwa kato bwadutse icyo gihe bujya gusa n'ubwo natwe dukoresha uyu munsi, kwari ugufata abantu bose banduye bakajyanwa mu cyitwaga pest house. Ni ahantu abantu bose banduye bahurizwaga, icy'ingenzi atari ukugira ngo bavurwe, ahubwo ari ukugira ngo batanduza abandi. Nk'uko mu binyejana by'imyaka abuzukuru bacu bashobora kuzajya basoma ibyandikwa kuri COVID-19 uyu munsi, muri icyo gihe nabwo umwe mu bari bagize inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza witwaga Samuel Pepys yanditse uburyo umujyi wa Londres wari umeze icyo gihe. Imihanda yose irimo ubusa kandi iragaragaramo agahinda. Bake ushobora kuyibonamo ni abakene benshi kandi barwaye ubona bagaragaza ububabare. Ubwongereza bwose buracecetse. Buri munsi wagira ngo ni ku cyumweru. Ibyatsi byatangiye kumera mu mihanda. Ubushita buratuma tubaho turebana nabi nk'imbwa zishihurana hagati yazo. Umujyi wa Londres wari waramaze guhinduka umujyi wo guhunga, ariko benshi ntabwo bari bafite ubushobozi bwo kuwuhunga. Abari babishoboye barimo n'umwami Charles wa kabiri w'Ubwongereza bo barahunze. Uyu mwami we n'umuryango we n'abaja n'abagaragu be bavuye i Londres bigira Salisbury. Icyorezo kimaze kugenda, abaturage b'i Londres barazanzamutse. Abari barahunze benshi baratahuka, bafata imirimo yari yarasizwe n'abapfuye. Icyo gihe umubare w'abashyingiranwa wariyongereye, ndetse n'abana bavuka baba benshi cyane. Ibi niko bigenda kenshi nyuma y'icyorezo. Havuka abana benshi, abantu bagashyingiranwa ari benshi. Hanyuma ikinyejana cya 19 kiraza, gihinduka igihe cy'iterambere rikomeye mu guhangana n'ibyorezo. Iki nicyo kinyejana cyiswe icya globalization, aho havumbuye ikoranabuhanga rituma isi iba nto. Imashini abantu bagendamo zikabageza aho ariho hose ku isi. Ubucuruzi bwambukiranya imipaka, aho wagura cyangwa se ukagurisha icyo ari cyo cyose aho ariho hose ku isi. Iki gihe rero nibwo isi yatangiye kugira ibyorezo bikwira isi yose. Mbere icyorezo cyashoboraga kwibasira igihugu ndetse n'ibindi bihugu bituranye, ariko iki gihe noneho ibyorezo byatangiye kujya byambuka inyanja bikagera aho ariho hose ku isi. Iki gihe Umwongereza witwaga John Snow niwe waje guhinduka umubyeyi w'ubuhanga bwo kumenya ibyorezo, ikibitera n'uburyo bwo kubirwanya. Uyu niwe dukesha ubumenyi bw'uko amazi yanduye ashobora gutera indwara nka kolera. Gusa iki gihe isi yari igiye kugira impinduka zikomeye cyane mu birebana n'ibyorezo. Turi mu myaka y'1800. Umufaransa Louis Pasteur nibwo yavumbuye ko indwara z'ibyorezo zica amagana y'ibihumbi by'abantu ziterwa n'udukoko. Icyo yakoze gikomeye ni ukugaragaza imyitwarire y'utu dukoko iyo tugeze mu mubiri, ndetse n'uburyo ubudahangarwa bw'umubiri bushobora kurwana natwo. Ngaya amakuru yatumye havumburwa inkingo. Tekereza igihe abantu babagaho badashobora kumenya ngo indwara iyi n'iyi iterwa n'iki. Igihe batashoboraga kumenya ko gukaraba intoki ari ingenzi mu kwirinda ibyorezo. Uyu munsi hari abantu batagifite ubwoba bwa COVID-19 kubera ko noneho hari amakuru y'uko urukingo rwabonetse
cyangwa se kubera ko bazi uburyo yandura n'uburyo bwo kuyirinda. Ariko mu kwezi kwa kabiri mu 2020 ubwo abahanga mu buvuzi bari bakivuga ko badafite amakuru ahagije kuri iyi ndwara kandi ikaba idafite umuti ntigire urukingo, ijanisha rinini ry'abatuye isi bari mu bwoba bukomeye. Pasteur akimara gutangaza ubushakashatsi bw'uko ibyorezo biterwa n'udukoko, abakomeye barimo n'abami n'ibikomangoma batangiye kujya bava imihanda yose bakurira ubwato bakagipari kwivuza kwa Louis Pasteur. Nyuma y'ibinyacumi bitari bike by'imyaka Pasteur avumbuye ibi, isi yahise yinjira mu ntambara ya mbere y'isi. Iki gihe hari haravumbuwe urukingo rwa tifoide birokora ubuzima bw'abasirikare benshi ku rugamba, ariko iki gihe hari hagiye kuza ikindi cyorezo cy'ibicurane. Kubera ko hari mu ntambara y'isi, ibitangazamakuru byivugiraga uko intambara irimo kugenda, nyamara hari icyorezo cyari kirimo kimara abantu ariko ntibivugwe. Kuko Espagne itari muri iyi ntambara, ni ukuvuga nta makuru y'intambara yayivugwagamo, niho amakuru yamenyekaniye yuko hari icyorezo kirimo kumara abantu. Iyi niyo mpamvu ibi bicurane babyise bya Espagne. Ntabwo bizwi mu by'ukuri aho iki cyorezo cyaturutse, gusa kibasiye cyane abasirikare mu birindiro. Abibasiwe kurusha abandi ni Abanyamerika, ariko n'abasirikare bo mu majyaruguru y'Uburayi iki gihe barwaye iyi ndwara. Hagati y'abantu miliyoni 20 na miliyoni 100 nibo bishwe n'iyi ndwara mu isi yose. Ni 1/3 cy'abaturage bari batuye Uburayi icyo gihe. Bararuta bishwe n'intambara ya mbere y'isi, kubera ko yo babara ko yishe abasirikare miliyoni 9,700 n'abasivili miliyoni 10. Ntabwo higeze hamenyekana impamvu iyi ndwara yibasiraga kandi kica abantu bari mu myaka yo gukora. Abantu bari hagati y'imyaka 20 n'imyaka 40. Ni indwara yasigiye abatuye isi iyobera mu budahangarwa bw'umubiri, kubera ko abageze mu za bukuru ntabwo yabazahazaga nk'abakiri bato. Intambara ya mbere y'isi yamaze imyaka 5, ariko ibimenyetso by'ibyo yangije byasigaye ku isi n'uyu munsi biracyahari. Nyamara iki cyorezo cyishe abantu benshi kuyirusha ni bangahe bakizi? Uyu munsi amagana y'ibyorezo aracyazerera hano ku isi. Ibyinshi biraduka, cyane cyane bikaduka muri Afurika no muri Aziya. Bihora ari ikibazo cy'igihe gusa ngo icyorezo gishya cyaba ikizwi cyangwa se icyo tutigeze tumenya cyaduke muri ibi bice by'isi. Mu mwaka wa 2018 wonyine hadutse tifoide muri Pakistan, korera muri Yemen, ubushita muri Madagascar, ubushita muri Nigeria, coronavirus muri Arabia Saudite na Ebola muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bitewe n'uko udukoko twose dutera ibyorezo byibasira isi duturuka mu nyamaswa z'igasozi, birakenewe ko inyamaswa ziguma mu mashyamba, abantu bakaguma mu mazu yabo. Ikurwaho ry'amashyamba riba risobanuye ko inyamaswa zayabagamo zizaza tukabana. 55% by'abatuye isi uyu munsi baba mu mijyi. Mu myaka 50 ishize abanyamujyi bari 35% bonyine. Iyi mijyi kandi ntabwo icumbikira abantu gusa, ahubwo inacumbikira inyamaswa zakabaye ziba mu mashyamba nk'imbeba, imibu, inkende, inyoni. Inyinshi muri izi zishimira kuba mu mijyi kurusha kuba mu mashyamba, kubera ko mu mijyi niho zibona ibyo kurya byinshi. Ibi bihindura imijyi ahantu heza ho kuvukira ibyorezo. Muri Aziya no muri Afurika nibyo bice by'isi bifite imijyi irimo gukura ku muvuduko munini. Niyo mpamvu ibyorezo byinshi bivukira hano. Uyu munsi dufite amakuru mashya kandi meza. Inkingo za COVID-19 zarabonetse, ariko se bizafata igihe kingana iki ngo havuke ikindi cyorezo? Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza, ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora, ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana, kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube, ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36
53 55. byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi uwo ari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi bara kimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko uwo ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD itaraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Red Blue JD.